Saya tak pasti benda ini adalah satu kesengajaan ataupun kebetulan, dan finally aku boleh rasa juga varian terbaru daripada Krispy Kreme, crispy karamel yang ini. Wow! Okey, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Karamelnya karamel banget. Bagian luar dia garing sebab gula dah jadi karamel, tapi bagian dalam masih lagi lembut. Kalau korang nak buat, senang je. Korang pergi dekat Krispy Kreme, lepas tu korang boleh beli yang original glaze, lepas tu korang pergi dekat dapur korang, buka korang punya stop tu, lepas tu letak pan dekat atas, make sure korang punya pan adalah jenis yang non-stick, letak je dekat atas tu, pusing.